Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in ama ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın berekesi, rahmeti barыңыздарга bolgon bolsun. Bugün inşallah, kişine avgusttan beri, bugün birinci sabağız bolsa gerek. Şul жерде sabağızı başlap atabız. Мүмкүн бул жерге да кайрылып койройм, мүмкүн башка жактан уккандарга дагы пайдалуу болсун. Эми бул жерде жума күнкү сабагыбыз кийинки жумадан баштап дүйшөмбү күнү боло турган болду. Бул жака жума күнү Акыл деген биздин устазыбыз келди, машаалла. Ошол киши сабак кылат бул жерде. Египеттен бүтүп келди, өтө илимдүү жигит. Андан дагы пайдаланышыбыз керек. Азыр Кыргызстанда 5 эң кыйын ошонун бирөөсү иншалла. Бүтүп келди иншалла. Бул жерде тарыхтан сабак баштайт экен, машаалла. Көптөн бери тарыхты билбей, тарых окулмайт эле да, баардыгыбыздар фикh менен, акыйда менен сабак кылат элек. Ал киши ошо тарыхтан баштайт экен. Ошо тарыхыбызды, исламий тарых, жалпы тарыхпы, азыр мен маалыматым жок, мүмкүн жалпы тарых болушу мүмкүн. Иншалла элибизге пайдасы тиет. Өтө жакшы болот. Иншалла жума күнү бул киши, ошол кишинин сабагына бул жака келсеңиздер болот. Андан кийин меники бул жерде дүйшөмбү күнү, экинчи күнү шейшемби болобу? Эски Борбордук мешитте, четверг дагы ал жакта боло турган болду. Аллах табарака ва таала бүгүн мүмкүнчүлүк бере турган болсо, бир маселеге токтолойлу деп турам. Бул ошол Ханафи мазхабтын негизделиши боюнчагы теманын астында ошол элдердин арасында көйгөйлүү болгон, чечилбей аткан маселелерди китептер менен ушул жерде чечебиз. Илимий. Себеби адамдар бардыгы эле силер сүйлөй бересиңер деп биз китеп менен сүйлөп маселелерди чечип коелук. Өткөндө бир айтат, алар жомокчулар деп. Жомок биз китептен айтабыз. Иншалла. Ошого бүгүнкү бир маселе, мурда айтылган маселе, бирок ошол мен сиздерге сөз бердим эле, кийин китептерден чогултуп бир айтып беремин деп, бирок ошол бойдон калып кеткен. Ал маселе жанагы келген суроо. Каза намаздарды жеңилирээк окуунун кандай жолу бар дегенде, эми кээ бир адамдардын 20 жылдык, кээ бир адамдардын 30 жылдык, кээ бир адамдын 40 жылдык, бирөө чалым 60 жылдык казан бар деди. Шуну эмне кылайын дегенде, аны окуп беришиңиз керек, карыз. Себеби мойнуңузга милдет болгон. Эгер мусулман эле болсоңуз, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген келимени айтып, Кудайдын бир экендигин иман эле келтирген болсоңуз, намаздар мойнуңуздан түшпөйт. Качан гана бир динден чыгып кеткен болсо, анда ал адамга намаз милдеттүү эмес, ага келимени айтуу милдеттүү болот. Келимени айткандан кийин мурдагы нерселердин баары жуулуп кетет. Биздикилер алхамдулилlah баары мусулман болуп жүрүшкөн. Бул союз мезгили болду, башка мезгил болду да, адамдар намаздары калып кеткен, каза намаздарды окуш керек. Ошол суроого кандай жеңилчилик жолу бар дегенде, эгерде 4 рекеттик парыз намаздар боло турган болсо, 3-чү, 4-чү рекетинде Фатиханы окугандын ордуна ошого таспих айтса, же болбосо жөн эле сукут тим туруп эле анан рукууга кетсе дурус деген маселени айтканбыз. Эми кээ биркилер ошону дурус эмес деп ар жерде адамдар айтылынып, анан адамдар эки анжы болуп калгандыктан, Ханафи мазхабтагы негизги китептерде ушул маселе кандай айтылган, ошого чекит коюп койсок, мүмкүн кээ бир адамдарга бул пайдасы тиет. Эгерде бир адам 1 жылдык пешин намазын каза кылыш керек болсо, мисалы бир адамдын 40 жылдык намазы бар, телефонуңузду алып туруңуз. Бир адамдын 20 жылдык дейли, макул, орто эсеп менен 20 жылдык казасы боло турган болсо, пешин намазын алалы. Пешин намазында 365 күнбү бир жылда? Демек 365 күндө 365 фатиха намаз бир гана пешинде. Эгерде 3-чү, 4-чү рекетинде Фатиха окуй турган болсо, 365ти 2-ге көбөйтүң. Канча болот? 736, 35, 730 Фатиха окушубуз керек болот экен. Эгер адамдар Фатиханы 1 мүнөт окуй турган болсо, канча мүнөт болот? 730 мүнөт болобу? 730 мүнөтүңүз канча саат болот? 12 saat болот. 1 жылдык намаздан 12 саатты эконом кылып атасыз.
Эгерде таспих айтып же субханалла деп кеткен болсоңуз, бул бир гана пешин. Эми ага куптанды кошосуз. Анан шамды кошосуз. Демек адамдарга шариаттын жолу менен жеңилдик кылуу мүмкүн боло турган болсо биз мүмкүн беришибиз керек. Эгерде адамдар жок, анда кыйын болуп кетет экен, мен ушу калып кетсин десе, анда оор болот. Эми биз бир жылдык эмнени гана эсептедик? Пешинди гана. Эми 20 жылдык бешмал намаз эсептедиңиз. Бешмалдын эми ошондо пешин, асыр, куптанды эсептеңиз. 3 намазды эсептесеңиз, 20 бөлтөм. демек маселе бар бекен. Азыр адамдар бешмал намазын окуй албай атат. Ошону өзүнүн убагында окуй албай атат. 20 жылдык казаны дагы окуп бериш керек. Демек шариятыбызда бир жол бар боло турган болсо, ошону таап берсек элдерге пайдалуу болобу? Болот. Бирок адам ыктыярдуу түрдө. Ким кааласа Фатиханы окусун, бул жакшы. Андан төмөнүрагы таспих, андан төмөн эч нерсе кылбаса, казасын бүтүрүп ала турган болсо, эртең кыяматта жүзү жарык болуп барат. Эми ошону биздин китептерибизде каза эмес, жөнөкөй намазыңда деле окубасаң жаза дурус деп атат. Жөнөкөй намазыңда, эми жөнөкөй намазда биз эмне дейбиз? Жок, окуйлу. Себеби окуган афдал, жакшыраак. Фатиханы окуган сооп берилет, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сүннөттү окуган. Эми ошо китептерге кайтабыз, китептерибизде эмне деп айтыптыр? Биринчи китеп Ал-Викая. Бул Викая деген китеп Таджу Шариа, Махмуд ибн Садр Шариа. Биздин Ханафи мазхабтагы эң муътамат китеп. Ал-Викая. Бүтүндөй Ханафи мазхабты караганда эң жакшы матын кайсы десе, ушул Викая деген китеп. Bizde kitaplerden darajasına gelip toktolganda kitap birinci orunda bul muhtasarlar turadi. Matınlar turadi. Ошол matınlardan 4 matın var. Hanefi mazhabda eng belgili. Ошонун birösü Al-Vikaya. Ушул Викая деген kitap Orta Aziyada жазылып, İmam Taci Şeria bütünдөй dünya Hanefi alımlar ушуну номер 1 дейт. Эмнеге десе, бул ушунчалык күчтүү жазган, Захири риваядан чыкпастан жазган. Zahir rivaya İmam Abu Hanifa'dan gelgen 5 kitap. Ошундан чыкпастан жазган анча мынча бар, канчалык даражада. Биздин китептерибиз Захири риваядан чыгыкпай жазган болсо, ошол китеп күчтүү болот. Себеби Абу Ханифанын бизге келген риваятында. Ошол Ал-Викая жакында гана машалла 2 томдук болуп чыкты. Бул негизи жок, биз Мухтасар Викая менен эле белгилүү болчук. Жана Мухтасар деген китеп бар го. Мухтасар ушул Викаяны кыскарткан. Буну Мухтасар Викая бизде белгилүү болуп калган. Бул Викая ушул Мухтасар Викаянын негизи. Ошол китепте жакын 2 том болуп чыкты, аябай сонун болуп. Bizde ушундай эреже бар, эгер матындарда бир ибара келген болсо, ошол бизге далил кадимкидей эреже катары келинет. Ошондо эмне дейт? Ва яқрау фима ба'дал улайни ал-фатихата фақат. Эми 4 рекеттик намаздын акыркы 2 рекетинде Фатиханы гана окулунат дейт. Замсыра окубайсыз. Негизинен. Мына ушул афдал. Пайгамбарыбыз дайым ушундай окуган. Ушуну гана окусак, биз эмне эң жогорку даражада кылган болобуз. Вахиял афдал. Мына ушул жакшыраак. Эмнеге? Себеби таспих кылып атабыз, Фатиханы окуп атабыз, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып атабыз. Ва ин саббаха ау саката жаза. Эгерде таспих кылган болсо, же болбосо сукут кылып индебестен турган болсо, жаза ай дурус дейт. Кээ устаздарыбыз жаза деген ай боло берет, кыла берсе боло берет дегендик эмес деп түшүндүрүшөт. Ооба. Жаза деген афдалдан төмөнүрөөк. Бирок шарият уруксат берилген нерсе. Уруксат берилген нерсени алуу бизге мындай жол бар. Эгерде ушул туура эмес болот турган болсо, бул жерге имамдар ва ин саббаха ва саката жаза дебейт эле. Демек бир абалдарга карап, кыйынчылык болуп калса, шашылыш болсо, же болбосо жөн эле бир каза окуп атканда,
Muna ошо окшогон жеңилдиктерди кылсак болот. Жөн намазыңызды окуп атканда Аллах Таала убактыңызга береке берсин, окуй бериңиз. Биз 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык карыздарды кантип окуу боюнча айтып атабыз, а? Бирок мына китептерде бардык абалда да казада эмес, бардык эле абалда ушундай кылсаң дурус дейт. Эми мына ушул китептин бул биринчи томдун 134 бетте экен. Бул викаяда. Эми ошол эле китептин мухтасары бар. Мухтасар викаяда бизге белгилүү болгон. Бул Убайдулла ибн Мас'уд радıyallahu anhu Sadr Şeria деген алымдыкы. Бул киши 747-жылы хижрата бул дүйнөдө өткөн. Ошол эле викаяны кыскарткан. Эмнеге кыскарткан десе, жаттоого жеңил болуусу үчүн. Кийин адамдар бардыгы ушул мухтасарды эмне i'timad кылып кетишкен. Ага имам Мулла Али Qari Fathul Babil Inaya деген шарх жазган. Биздин өрөөндө ушул китептер көп окулунат. Бирок бизге эң негизгиси эмне? Al-Mukhtasar al-Wiqaya. Mukhtasar al-Wiqaya bunu кыскартып атып, ал дагы эмне дейт? Wa yaqra'u fima ba'da al-ulayayn Fatihata faqat. 4-3, 4-cü rekette Fatiha'nı okusa gana bolot. Ve in sabbaha aw sakata jaza. Oşol ibaran bulca kapkedi. Azın men aytayın dep atkan Molla Ali Qari'nin uşul sözgө emne dep çeşme bergen degen okuyun dep atat. Ve in sabbaha aw sakata jaza degenge İmam Molla Ali Qari ne deyt? Ay sahhat salatuhu. An namaz durus deyt. Namazınız durus. Allah Taala'nın aslına varganda men qarzımı qutuldum dese, ova qutuldum deyt. Sebep sahhat salatuhu. Namazı durus deyt. Lima ru'ya lima rawa İbn Abi Şeyba. İmam İbn Abi Şeyba degen çoğun muhaddis alim var. Özünün Al-Musannaf degen kitabı var. Bizdin Hanafi mazhabının delilleri go'uncha şu kitapta bolat. Musannaf İbn Abi Şeyba, bunun bizim ustazı Şeyh Muhammed Avvama. Allah Taala ömrünü uzun kılsın. Az 80-90'a çıkıp kaldı. Oşo kişi jarıkka çıkargan 45 tomu şunday. Az esime çıkıp atat. Oşol jerde rivayet geliptir. An Şerikin an Abi İshaq as-Sabi'i an Ali ve İbn Mas'ud. Senadı menen aytıp var Ali radıyallahu anhudan, Abdullah ibn Mas'ud'dan şunday rivayet geliptir. Allah Taala aleyko'nun razı bolgon bolsun. Annahuma qala. Aleyko şunday deptir. Kimi? Ali menen Abdullah ibn Mas'ud. Ököden sahaba. Bizden Hanafi mazhabının imamları. İqra fil ulayeyni. 4 rektetin birinci, ikinci reketinde oku dedi. Ve sebbih fil uhrayeyni. 3. 4. de tesbih aytsan bolat deptir. Bunu Musannaf İbn Abi Şeyba'da 3781. numerde hadis. Ve misli hâzâ la yuqalu bir ray. Molla Ali Qari aytat, bu okşogon nerseni Ali ibn Mas'ud aytatpay, Peygamber aytты degen jok. Ökü aytat da. Sebebi bu Abdullah ibn Mas'ud menen Ali'nin fatvası. Misli hâzâ la yuqalu bir ray. Şu okşogon nerseni Abdullah ibn Mas'ud menen Ali özünün oyundan aytpayt ele deyt. Bu okşogon nerse söz Peygamberimizden görgön je ukkan deyt. Fa huwa fi hukmul marfu'. Abdullah ibn Mas'ud menen Ali'den rivayet bolsa da ökümü Peygamberden aytты degen öküm berilет deyt. Hadis iliminde şunday söz var. Bizim sahabalar şunday kılat elekçe olsa mines sünnetten şunday dep aytılınsa, sahabalar aytsa hukmuhu marfu' dep hadis iliminde aytılınat. Başkaça aytkanda Peygamberimizge jetti degen. Thumma at-tasbihu leysa bi fardın icma'an. Tasbih aytu icma' menen farz emes deyt. Belki tömönrök deyt. Fe iza sakata jaza. Inde beyle 3-4'tü geçsedile durus dedi. Taş köçüp atsa, uy basıp kalıp atsanın degen jer jok eкен bul jerde. Andan keyinki eng belgilүү kitap bu Hidaya kitabı. Hidaya'nı birinci aytışыбыз керек эле. Kitapta tertip болгон үчүн да kelip kaldı. Hidaya'dan uşul 2 kitap kıskartılgan. Emi Hidaya'nın aslına varabız. İmam Al-Marghinani Al-Hidaya kitabı. Hidaya kitabı Hanafi mazhabdan nomer aydın deseptirildi. Qala ve huve muhayyarun fil ukhratayni. Emi başkaçarak mesele ayttat. Namaz okuucu adam deyt. Muhayyarun fi ukhratayni. 4 reketlik namazın 3. 4. reketinde
namaz okuwuçu ihtiyardu deydi. Ma'nahu bunu manisi dep turup İmam Marghinani düşündürüp atat. İn şa'a sakata. Kalasa 3. 4. rekette indebedile koysa bolat deydi. Ve in şa'a qara'a. Kalasa Fatihan okusun deydi. Ve in şa'a sabbaha. Kalasa tesbih etsin subhanallah subhanallah dep keteversin deydi. Keza ruviye an Abi Hanife radıyallahu anhu. Buna şundayça Abu Hanife'den bizge rivayet gelgen deydi. Şunday kısa bolat deydi. Ve huve ma'thuru an Ali ve ibn Mas'ud. Uşul bizge eser bolup geldi de Ali'den Cenab-ı Abdullah ibn Mas'ud'dan. Anı bir yaktan Mulla al-Kari getirdi. Al Musannef İbni Abi Şeybe'de rivayet kılındı. Ve an Aişe radıyallahu anha. Aişe'nin yüzden de şunday mesele geliptir. Radıyallahu anhum ecma'in. Allah talam Allah'ın bardığından razı olsun. Bunu kim aytıtat? İmam Marghinani aytıtat. İlla ennel afdala en yakra. Bırakayım жақшырағы Fatiha'nı okuyan dedi. Söyle Peygamberimiz okuyan. Жақшырағы Fatiha'nı okuyan. Жақшырағы деген nerse жақшырағы baş kiyimмен okuş gerek. Namazdı. Cılan baş okuşsa da olur öyle. Жақшырағы ne? Sözsüz baş kiyimmen oku degen söz yok. Özünü tömönürek alıp cılan başıyla okusa болады. Жақшырағы ne? Baş kiyimmen okuş gerek. Oşonda öyle. Boldağım ne? Al afdal en yakra. Söyle Fatiha'nı okusanız, zikir kılıp atas, vaktiniz bolsa, sonun. İlla ruhsat alsanız da olur. Li'ennehu aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davama ala zalik. Namazların köpçülüğünde ne kılgan? Fatiha'nı okuyan söyle Peygamberimiz daima amalların en жақсылар. Ve lihâzâ la yecibu sahu bi terkiha fi zahiri rivaya. Zahiri rivayada şunday dep gelet deydi. Eğer de bir kitap okumasa Fatiha'nı okuam, okuastan. Sajda safkı kılbayt dedi. Söyle vacip emas, milleti emas deydi. Eğer sajda safkı kılıp milleti bolmagandan keyin, anı da adam başında ve huve muhayyarun, ihtiyardı deydi. Emi uşul hidayanın en çok şarkı var. Al İmam Atqani'nin Gayetil Beyan deyin. İtqani dep de gelet, Atqani dep gelet. Gayetil Beyan deyin bu yakın dile çıktı, 23 çıktı, 24 çıktı. Bu kitap basmagaça bir 20 tom bu şunday olup 20 15 tom bu. Kaçan basılıptır? Tak 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 tak. Былтыр basılıptır. Bu kitap kol жазма olup turgan anan eskirek basması бар эле, бирок адамдардын колдонуусуна көп берилбей жүргөн. Бирок чоң китептерди окусаңыз, qalahu qalal imam al-Atqani fi Gayetil Beyan dep көп айтылат. Hidayanın en күчтүү şartlarının birisi. En күчтүү sizdi desеңiz de bolat. Ha? Emi oşol jerde İmam Atqani ne deptir? Oşol meselenin aslında çeşmesinde ne deptir? Ve huve muhayyarun fil ukhratayni. Cenabı 3. 4. rekette ihtiyardı. Kalasa Fatiha'nı okuyup, kalasa tasbih kılat, kalasa indevestten geteveret degenge çeşmelep ne deydi? Ay kala Kuduri, İmam Kuduri aytıptır. İmam Kuduri'den Muhtasarul Kuduri degen kitabı bizim Hanefi mazhabta en birinci yazılgan matınlardan birisi. En mu'tamat. Başkaça aytkanda bardık kitaplar Kuduri'ye kaytadı. İmam Marghinani No Hidayanın Matni Bidayatul Mubtadi'de yazıp atqanda iki kitap menen yazgan. Birisi Kuduri, ikincisi Cami'us Sagir degen Muhammed bin Hasan Şeybani'den Zahir rivayatın 5 kitabın birisi. Ökönü top anan keyin Bidayatul Mubtadi yazgan, keyin Bidayatul Mubtadi'ye Hidayanı şart yazgan. Demek Kuduri Hidayanı minesken asıl negizi. Emi oşo kayra nemeden Kuduri'den alып kelip da, bul Kuduri da vallahi alam bul İmam Karhi'den Kuduri'yi bergen şarkında, muhtasarda emas. Qala al-Kuduriyu innema khuyyira beynel umur thalatha. İbn Söğüp'ten şu 3 nersege ihtiyardı kılındı, 3 nerseni. Ce Fatiha oku, cezam sürü degeni. Li'annel qira'ate lemma lem tecib fil ukhratayni. Kaçan şu ihtiyardı oldu demek 3. 4. rekette Fatiha'nı oku vacip olmadıktan ihtiyardı oldu dedi. Caza ahadul umur thalasa. Üçünün kaysınısın kılsan durus dedi. Lianna Aliyen ve Abdullah ibn Mas'ud kana yusabbihani fil ukhratayni. Abdullah ibn Mas'ud menen Ali
3-cü, 4-cü rekatda tasbih aytat bolçu deydi. İlla annal afdala indana an yaqra. Bu afdalı yaxşırağı mine Fatiha'nı oquştuq dep İmam Atqani aytat. Demek sahabalar kılgan nerseni biz kılsak jaman bolabı. Abdullah ibn Mas'ud'dan da kıyınbızbı biz. Ali'den da kıyınbızbı. Ökö tasbih kılıptır. Budayım jеңилдик berip atat. Kazаңды бүтүrüp alsaң bolabı. Bul jerdegi maselelerin bardı kazada emes, günümlük namazыңda kılsaң bolot. Biz hem afdalın kılabız. Hanafiler daima en jakşısın, en toluğun, en soğuğun mustahaptарын kılat. Biroq 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдыk moynungda millet turganda kutulganга hareket kıl. Kalıp ketpesin. Men Fatiha'nı okup afdalın kılamda oturbasan, farzlarından kutulbasam ne olur? Jakşı olur. Mına jogo jaktan keldi mı? Karasanız, emi Kuduri'ye geldik. Muhtasarlı Kuduri dem ne deptir? İmam Kuduri muhtasarda жазганда ушул эң негизги Ханафи мазхабтагы эрежелер жазган. Кийин эми сөзсүз түрдө биринчи жазылган китептер бир кыскараак болот. Андан кийин чоңоюп, анан кийин баралынат болот да. Кудури биринчи жазылган китеп анча-мынча маселелер бар, бирок бардык алымдар Кудуриге кайтат. Ошол Кудурида эмне дептир? Ва яқрау фи ракаатейни ухрайейни. Жана 3-cü, 4-cü rekette Fatihatel kitab khasatan. Bir ana Fatiha'nı okuyt dedi. Samsun okuyt dedi. Emi anıl şu Kuduri'ge İmam Razi degen Husamiddin Razi degen Hulasatul Dalail degen kitap yazgan. Ötö jakşı şol Kuduri'nin meselelerini çeçmelegen. Hanafi mazhabda mu'tamat kitap. Hulasatul Dalail. Uşul meselelerini çeçmelep ne deydi? Lima rawa Jabir radıyallahu anhu annahu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaqra'u fi kulli rak'atin min uhrayeyni bi ummul Kur'an. Jabir radıyallahu anhudan gelgen hadiste, bu hadiste İmam Tabarani Mu'camul Awsat kitabında, İmam Abdurrazzaq Musannaf kitabında, Mushkilul Athar, İmam Tahawi jana başkalar rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı 3-cü, 4-cüde Fatiha'nı okuyt ele dedi. Oşon üçün biz afdal da atabız. Ve an Aliyin ve ibn Mas'udin radıyallahu anhum ennehuma kâne yusabbihani fil uhrayeyni. Emi Ali menen Abdullah ibn Mas'ud, Abu Peygamberimizin en şeňi şagirdleri. Mujtahid mutlaklar. Öküm ne? 3-cü, 4-cüde tasbih aytat ele dedi. Suro. Peygamberimiz Fatiha'nı okutkan bolsa, Abdullah ibn Mas'ud menen Ali ne tasbih kılып dese, al ökö Peygamberimizin amalına şunday neseni düşüngön, jakşıraak Fatiha, birok tasbih kılsa dile, sukut kılsa dile durus ekendigin bilip, namazыңды durus ekeni, sahhat salatuhu da Fathul Babili'ne aytkanday, oşonu bilgendikten emne dep atat, ökö kılıp atat. Demek sahabalardan kılgandığı bolot degen söz. Bejede Abdullah ibn Mas'ud kaçıp ketip atıp bir nesede kılbaptır. Mutlak ala şunday kılıptır. Fadalla det, mına uşul bizge dalalat kılıp atat det. Abdullah ibn Mas'ud men Ali'nin kılgan amaldары annal qiraata 3-cü, 4-cü rekete Fatiha oku leyset bi vacibe. Vacip milletü emes ekendigin bayandayt. Bunu kim aytadat? İmam Ar-Razi, Husamiddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala aytat. Emi uşul Abdullah ibn Mas'ud menen Ali'den gelgendi. Ustazыбыз Salah Abul Haj'da aslında qaytıp koyuptur. Kayakta aytkan Abdullah ibn Mas'ud menen Ali. Bir yakta da aytkanbız. Bul jakta da aytıp keteli. An Abi İshaq as-Sabi'i an Ali ve ibn Mas'ud radıyallahu anhum qala iqra fil ulayayn ve sebbih ukhrayayn. Birincisinde okuğundağı 3-cü, 4-cüde tasbih kılsan bolot. Musannaf ibn Abi Şeybe'de geliptir. An Abi Rafi' radıyallahu anhu, an Abi Rafi' degendağı tabi'inden rivayet kılıptır. Kana Aliyen radıyallahu anhu yaqra fil ulayayni fil zuhr vel asr. Asr menen zuhurda peşinde birincide Fatiha mezamsıra okuytile bi ummul Kur'an ve sura. Ve la yaqra'u fil uhrayayni. 3-cü, 4-cüde okuytile dedi Ali radıyallahu anh. Bunu gayakta fi Musannaf Abdurrazzaq degen
İmam Abdurrazzaq'ın Musannaf kitabında bi senedin sahih sanat bilen bizge yetkiriptir. Demek sahabalardan amaldары бар ekan. Dağı bir rivayet var ekan Alqamat ibn Qays. Bilesingler Alqama kim? Abdullah ibn Mas'ud'un işengen şakirdi. Abdullah ibn Mas'ud'un aytkan sözü var. Emneni men peygamberden öğrengen bolsam Alqamat'a öğrettim degen. Oşo Alqamat an Alqamat ibn Qays radıyallahu anhu rivayet kılıptır. An Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu kana la yaqra khalfal imam fima cehara fihi ve fima yukhafitu fihi fil ulayayn ve la fil ukhrayayn. Eğer de Ali radıyallahu anhu kokustan bir başka birinin arkasına namaz okup kalsa, al namaz, cehriye namaz bolsun, sırrı namaz bolsun, birinci aldığın iki rekette de, giyinki iki rekette de eş nesini okuyaydılar değil. O şol bizim meselemiz. Çünkü imamın arkasına uyganda biz eş nesini okuyayız. Şunday bulatılar değil. Ve izâ salla vahdahu. Eğer Abdullah ibn Mas'ud özü calğız okuyan bolsa, qara'a fil uleyeyni. 4 reketin birinci mine ikisinde okuydular. Bi Fatihatil Kitab ve Sura. Fatiha'nın zamsırı okuydular. Ve lem yaqra fil uhrayeyni şey'en. Üçüncü, dördüncüde eş nesi okuydular dedi. Bunu Muatta İmam Muhammed bin Hasan'ın Şeybani'nin Muatta kitabının rivayetinde 62. bette şunda dep getir. Bir senedin sahih. Demek deliller var iken bu adamlar jönden jönle bir neseni жазбаптыр, ha? Biroq eşki kim ne dep aytat? Kaçıp ketip atsan, jığılıp atsan, taş basıp kalsa, uy basıp kalsa degen eç nerse jok. Andan keyinki Hanafi mazhabdagı dagı bir күчтүү kitap, bu Kafi kitabı menin en jakşı görgөн kitabı. Sebebi men bu kitap bilen 4 yıl yaşadım. Bunun kol yazmasını okup yaşadım. Sebebi menin magistratura emgegimde Vafi degan kitapты jarqa çıgardık da biz 3 adam. Vafi'ni çeşmelep atkanda Kafi'ge qaytkanбыз. Kafi Vafi'nin şarkı, çeşmesi. Vafi biz jarqa çıgardık, Kafi biz yazıp atkan mezgilde kol yazmoqçu. Jarqa çıgalek bolчу. Былтыр çıktı. Былтыр burada ajıl çıktı. Tak. 24 çıktır. Men emgegimi жазып атканда кол жазмачу, ошого кол жазмадан окуп жазганбыз. Анан компьютерде жазып атам. Анан кол жазманы телефонго түшүрүп алгам. PDF мененчи. Анан чоңойтуп жазып, мынтип жазып атсам, Erlan деген биздин бинибиз бар, машалла, Аллах разы болсун. Үйгө келип калды, конок болуп. Не кылып атасыз dedi, эмгек жазып атам. Телефонум эмне карап атасыз? Телефондон кол жазманы bir телефонго койгом, компьютер менен башка жагын жазып атам. Word'da. Сен шундан карап жазып атасыз dedi. Мындай чоңураак bir нерсе албайсызбы? Жок десем, эртеси келип жана iPad сатып алып берди. Мына чоңураактан карам, көзүңүз көр болуп калбасын деп. Ошого азыр зрением начарлап баштады, баа жакындан карай берип. Ошол мезгилде бул Kafi жарыкка чыгара эле ошол кол жазмасынан бул китепти өтө жакшы көрүп калгам. Өтө сонун китеп. Бул Абул Баракат ан-Насафи деген биздин алымыбыз 710-hijratта бул дүйнөдө өткөн. Ханафи мазхабта өзү шарх болсо дагы матындай кабыл алынган китеп. Экинчи орунда китеп болсо дагы матындай кабыл алынат. Ал-Вафи матн бул эң күчтүү китеп. Ошол китепте имам Абул Баракат Насафи эмне дейт? Yaqra'u fima ba'dal ulayayn al-Fatiha faqa. 3-cü 4-cü rekatda Fatiha'nı gana okusa bolot dep turup şarhında ve anhu ay an Abi Hanife radıyallahu anhu annahu yukhayyaru bayna qira'atil Fatiha ve tasbih ve sukut. Hiç kanday şart koymadı. Abu Hanife'den rivayet geldi. 3-cü 4-cü rekatda ihtiyardu deydi. Annahu Fatiha okusan jakşı. Andan keyin tasbih, andan keyin sukut. Bul Kafi'nin birinci tomunun 359. betinde. Keyinçerek gelgen alımlardan bu İmam Şurunbolali degen çoğun alım ötken Nurli Dah degen kitap yazgan. Ağa özü keyin Marakil Falah dep şarh yazgan. Biroq Hanafi mazhabda bu kişinin sözü mınday 2-3 orunda. Sebebi көбүнчө өзү иштихат кылып ийет. Бул киши кийинчерээк келген да 1069-hijratта бул дүйнөдө өткөн. Ханафи мазхабында бул кишинин китебин алып атканда сөзсүз түрдө Имам Тахтауидин
düşündürmesi men koşa okuş gerek. Sebebi kim Marakıl Felah'ta okuyayım dese, je Nurul İdah'ta okuyayım dese sözsüz türde İmam Tahtavi degen çoğun alim var. Oşol Tahtavi'nin haşiyesi var. Oşo men okuş gerek. Bu 2 tomluk. Andan keyin bizdin ustazı Şeyh Salah Abul Haj gelip şu Marakıl Felah'a dağı düşündürme yazıp Minnetul Fettah degan kitap yazgan. Kim Marakıl Felah'ti je Nurul İdah'ta okuyayım dese Minnetul Fettah menen koş okuş gerek. Adamlar adaşıp ketmesi üçün. Oşol jerge İmam Tahtavi'nin sözlerinde kap kep koygan. Ekönü koldan okusan bolat. Minnetul Fettah je haşiyat İmam Tahtavi. Emi şu İmam Tahtavi uşul jerde dagı bir meseleni aytat, şoğa toxtalabız. 20 minut kalıptır, men jetişpey atkan. Bunun da en negizli mesele var boça. Ruya anhu Abu Hanifa'dan rivayet geliptir anna at-takhiru beyne qiraat Fatih ve tesbih ve sukut. Abu Hanifa'dan rivayet geliptir Fatiha'nı zamsürön, Fatiha'nı tesbihti sukutta ne ihtiyarlı türdü degendi. İmam Tahtavi ne deydi? Al-hasilu أن التخير له يرجع إلى النفي تعيين القراءة في الأخرين. Adam ihtiyarlı degen nerse deydi. Demek 3. 4. rekette Fatiha okuş gerek degen milleti degeni bildirmeydi. Demek ihtiyarlısın deydi. وَلَيْسَ الْمُرَادْ بِهِ تَسْوِيَةَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. Bura oşolla mezgilde bu üçöden birdeyi degen degemiz. Birincisi jakşırağı emne? Fatiha anan tasbih anan sukut. لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ بِلَا شَكٍّ. Fatiha'nı oku, hek şek gümönsüz jakşı. Ve kâzâ tesbihu, oşonda öyle tesbih aytkan, afdalı mines sukut. Jön turgan qaranda tesbih aytkan jakşıraaq dedi. Kema la yakhfa. Bu adamlara hiç qanday bir tunğuyuq bolboganda ile, mına uşul nesede ihtiyarlı dedi. Demek, deyli kitaplarımızın bardığında hiç qanday şart koybostan ile, afdalı Fatiha kalganı deptir. 19 minut'a kalıptır. Bunu onu okup berip koyayım je sorağa jawap kırayım be. Bitirip koyla şuna. Bir mesele bitip kalsın ha. Allah'ım razı olsun. Bu kitap Haşiyat İbn Abidin. Hatimatul Muhakkikin dep aytılınat. Hanafi mazhabındagi eng akırkı muhakkiklerden. Muhakkik degen nerse adamlar bunu tolup tura sözler aytат, uşuların baarını irgep kelip tura akırkı sözün mындай жеткиликтүү кылып айтып берет. Азыр биз мынау маселеден биз такыйк кылдык азыр. Болгону мен жазган жокмун. Takik деген нерсе bir meseleni bir kança kitaptan izildep natijaga jetүү. İmam İbn Abidin uşu men hazır meneden 5-6 kitaptan izildegen bolsam İmam İbn Abidin bu kitabında bir meseleni 50'den 20-30 kitaptan izildep anan keyin jыйынтыгын берет. Бул Ханафи мазхабында өтө mu'tamad kitap. İmam ошол Durrul Muhtar деген kitap var. Durrul Muhtar bul çok. Tanwirul Absar деген kitap var. İmam Tumurtaşi'deki bul matın. Ağa İmam Haskafi gelip durup Durrul Muhtar деген şart yazgan. Durrul Muhtar İbn Abidin ustaz oladı. Haskafi. Anan kichine ancha-muncha masalaları da jakşı bolgondan keyin ağa İmam İbn Abidin gelip durup haşiye yazıp Raddul Muhtar деген eng kuchli kitap. Uşul kitapda uşul meseleni kanday aytat. Vaktafa al-muftaridu fima ba'dal ulayayn bil Fatiha. İmam Haskafi Durrul Muhtar'dan ne dedi? Vaktafa. Bunda çektelet farz namaz okuucu nafil başka mesele. Bu farz jönünden aytdı azam. Fima ba'dal ulayayn 3. 4. çekerde bir Fatiha'nı innaha sunnetun ala zahir. Zahir rivayada buna şunu oku sünnet dedi. وهو مخير بين القراءة الفاتحة وصح بين الفاتحة إمي مخير بين القراءة الفاتحة والتسبيح تسبيح من الفاتحة نقوده بلدامني اختيار دو دوتات anan buljakta anı çeşmele ödet hada andan keyin bir ayni degenler çoğun alım gelgenler çok 3. 4. rekette okuş vacip degenler o rat beret dağı bul zahir rivayanın karşısında bu sözde alınmaydı dedi. Hâzâ mukâbil zâhiri rivâye ve huve rivâyetul hasan. 3. 4. de Fatiha'nı okuş vacip millettu degen Abu Hanifa'nın Hasan bin Ziyad el-Lu'lu'i degen şakirti var. Oşol rivayet kılgan rivayette vacip dep keletken Hanafi mazhabında bu gayrı mu'tamad.
Oşon üçin fatva berilgende Hasan bin Ziyad Lu'lu'nun rivayetinden fatva berilmeydi. Belki kimnin fatvası? Muhammed bin Hasan Şeybani'nin zahir rivayetinden berildi. Oşoğa Ayni degen çoğun alım Ramzul Hakaiq Multakal Abu Hurra Ramzul Hakaiq bolsa gerek. Multakal Abu Hurra şarh berip atkanda Bedriddin Ayni vacip degenden şoğa jogap berdi. Bul zahir rivayanın karşısına bunu albayız depçi. Dağı bir meseleni ayıptır. Fela yakunu musiyen bis sukutu alal mazhab. Emi gebekler aytıptır da şu sukut kılgan jakşı emas, je Fatihani okusun, je tasbih kılsın degenge İmam İbn Abidin aytadi. Sukut kılgandı musi jakşı emas kılgan bolat, tasbih kılbay koydu degende aytıp fala yakunu musiyen bis sukut ala mazhabta jön indebey tursaң dele musi bolboysun deydi. I'lam İbn Abidin aytadi. Bilgin annahum ittafaqu fi zahiri rivaya ala anna qiraat Fatih afdal. Alimlarning bardığı ittifaq boldu zahir rivayada Fatihani 3-cü 4-cü gündə oku afdal dedik. Ala annahu law ikhtasara ala tasbih la yakunu musian. Böyle tasbih aytıp jolsa sukut kıla turgan bolsa, mınday tuurayı emes iş kıldı dep aytılbayt depdir. Wa sarraha gayru. Başka alimlar da aytıptır bit takhir beyne thalatha fi zahir rivaya. Zahir rivayada alimlar aytır ihtiyardı o. Hiç bir adamlarga sizler millet kılbagla deydi. Bedai-us Sana'at degan kitapta şunday dep geldi deydi İmam Kasani'nin kitabında. "Vas-sahihu zahir rivaya lima rawayna an Ali ve İbn Mas'ud radıyallahu taala anhuma annahuma kana yaqulana al-musalli bil khiyari fil ukhrayayn." Bedai Sana'at'ta da aytdı zahir rivayada sahih turası Abdullah ibn Mas'ud ve Ali'nin rivayetinde namaz okuşu ihtiyardı dedi 3-cü 4-cüde. Qarasa Fatiha, qarasa tasbih, qarasa sukut deydi. İnşa qara'a ve inşa sakata. Qalasa okusun, qalasa sukut kılsın ve inşa sabbaha, qalasa tasbih kılsın depdir. Bedai Sana'at'ta. Emi akırkı sözde okup koyalı, emi vaqtı köp meseleler barlar alasını başkanlarda ortbayla koyayın, şul jagıda jetişti bolat. İmam İbn Abidin akırnım deydi. Thumma i'lam anna ittifaqahum ala afdaliyatil Fatiha la yunafi takhir. Bilgin deydi. Alimdarımızın Fatihani okuştuk, afdal ekendigi deydi. Oşoğa ittifak bolgondugu ihtiyardu degenge karşı gelbeyt deydi. Anı jokko da çıkarbayt deydi. La yunafi takhir. İz la mani'a minat takhir beynel fadir vel afdal. Jakşı menen andan tömönrögün ihtiyar kılıuda hiç kандай tıyuu jok deydi. Kalasaң Fatihani oku, kalasaң tasbih kıl, kalasaң sukut kıl deydi. Hiç kандай tıyuu jok deydi. Kal halqi fit ma'a taksir deydi. Ötkünde Google'e Moskva'da şu masine aytqanma. Kitaplara şuntip kelet dep. Ajılıkka barganыңızda umra kılasızca ajılık kılganda çaçыңızды aldırışыңız gerek ko. Afdal kırış gerek. Kıskartsa bolot. Hiç kim jok kıskartsa bolboyt. Kaçıp ketip atkanda düşman gelgende gana kıskartılıp kalgan mezgilde kırgıla деген masele jok. Kalasaң jakşısın alдағы çaçыңды kırdırıp al, kalasaң kıskartıp. Oşom ne deydi? Kal halqi ma'at taqsidi. Qanday ele deydi ajılıkta çaşты kırуу menen kıskartıp ökö birde ele bolot. Adamlar bardığın ele amal kılınıp atpayбы? Kalasaң kıskartasın, kalasaң kırdırasın. İbadatın durusbu? Durus. Soğuk afdal badayma jakşı bolat. Ve sallallahu teala hayri halk Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kortundu. Akırkı söz. Demek jakşısı 3-cü 4-cü rekette jön dile namazыңızda ihtiyar durdas. Biroq jakşısı Fatihani okuş eken. Biroq bizdin qaza namazga kelgende bizdin suroğuz joğuz özü emnege bolgon? Qaza namazga. Adamların namazları köp ketkenge aytıp atabыз. Demek qaza namazda korkbostan turup bismillah dep ne kılış kerek? Wagtty ekonomdop tasbih aytıp, je bolbosa indebeyde 3-4'te ketip, qazabızды bütürüp Allah'ın astına barыбыз yüzübüz jarık başta Allah'ım nasip etsin. Bul menin ruhsatım emes. Men şeriat жазуучу emesmin. Bolgon alimlerin sözlerini gana sizlerge jеңилин jetkizip berdim. Allah Teala barınızdan razı olsun. Ve sallallahu teala hayri halk Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 11 minüte kalıptır. Eğer de soru olursa cevap veririz. Bismillah.